Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki, tubazaniye amakuru yo muri iri joro ryo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Kuri mikoro muri kumwe na Sentama, sindi jyenyine, ndi hamwe n'umushakamba. Mushakamba, amahoro. Sentama, amahoro. Amahoro Mushakamba. Mumeze neza? Turaho turakomeye. Nahoze mbona mu burasirazuba amakuru, hari kuva amakuru meza menshi cyane nk'Igoma. Buriya amakuru aba yagwiriye. Aba yagwiriye hose arahari. FDLR bazipfupfunuye mu myobo no mu mazu. Bazikuyemo nk'amafuku. Atunguwe no kubona ziri kumwe n'abagore n'abana. N'abana ni ukuri. Iyi Kongo bazayishyiramo bigoye. Hari abagore bari bahetse, abana bigenzaga. Noneho yego ngo zari zarize umutwe imbunda zikazihahina ku buryo zitwara mu ikoti. Yego. Ariko ikintu cyagaragaye hariya, hariho abahembwa na leta. Leta ngo ibahemba benshi. Uza gukurikira disikuru ya Ngoma yahavugiye hariya kuri stade y'ubumwe, stade de l'unité, uraza kubyumva. Ntango byaburamo. Ni ukuvuga hariho abahembwa na leta, hariho n'abanyepolitiki bashinzwe gufasha no gukurikirana bariya, no kubahemba, kubagezaho amafaranga. ngo ibi twarabivuze mu ntangiro, niba wibuka, Goma ikimara gufatwa hakomeza kuba umutekano muke. Twagiye tubona ukuntu biyoborwa abanyepolitiki bafatanya na bariya bateza umutekano muke hariya, ku buryo hagaragayemo uriya bita Korudo. Justin Ndayishimiye wari depite. N'uburyo bafata utuvido bakaboherereza bagatwika ku mbuga nkoranyambaga. Yego, hakagaragaramo Julien Paruku yanayoboye iriya ntara. Paruku we ntibyabura. Julien Paruku Kahonja. Hakazamo hari uriya mugabo w'umundani, ndi babiri ndetse. Yego. Hari uwitwa niba ari Bwanapua. Uwitwa Bwanapua. Uwitwa Bwanapua. Hari n'uwitwa Nzangi. Muhindo Nzangi. Muhindo Nzangi. Abo bo birumvikana ntabwo baravuze cyane mu gufasha mu gushyigikira bariya abantu mu guteza umutekano muke hariya. Abo ntibabura inyuma ya Gisekedi. Ntabwo babura. Ngo niva impamvu ari gusaba imbabazi agezaho kurwanisha abapolisi. Ibi ni byo twabonye inkuru y'uko ngo abasirikare barangiye. Uvuga abasirikare wongereho n'imbonerakure kuko nabo baragwa mu basirikare. Yego, noneho ngo hasigaye mbarwa. Kugira ngo yongere imbaraga rero akohereza abapolisi. Turaza kwisoma. Yego, turi buze kuyigeraho. Ahubwo reka twinjiye ku nkuru. Yego. Urebye twabaganiriraga dusa nkaho tubacira ku mayange y'ibyo turi buze kuvugaho. Yego. Ubwo wenda tubabwire ko Uganda na Joseph Kabila naho batameranye neza, nabyo turi bubirambure. Yego. Twinjire mu makuru rero, tubanze duhere mu mafurero ngo ubupfakazi bwabayobeye. Shakamba isasu ry'intare riri hariya. Ririmo rirariza abafurakazi. Ngo bumvaga amarira y'abanyamurengekazi n'abatutsi bo muri Masisi na Rucuru barira ngo babiciwe abana, biciwe abagabo, bakabaseka. Ntibari bazi ko bibabaje kuri iyi. Ntibari bazi ko inkono ukubise mukeba iyo utayirengeje urugo nawe gukubita. Yego.
nabo byabagezeho rero amarira ni menshi. Aha rero mfite umufurero-kazi warize amarira. Yego. Nagira ngo nyashyireho twumvishe abantu bumva uburyo intambara iri hariya itoroshye. Numara kuyumva nzi ko umaze iminsi muri stage y'igifurero kugira mu ncamake. Yego. Umaze iminsi muri stage y'igifurero. Ubwo n'abandi bazashaka kumenya bakubwire ubarangira inzira. Uraza kutubwira muri make uwo muntu avuze iki? Yego. Umve? Yego. Ururimi niba bishoboka kuyongera bikorwe, niba bidashoboka nta kibazo. Kugira ngo ukuntu akongeraho akantu. Reka twumve. Ariko umufurero wawe n'umwunda wape ibintu bitari sawa ngo umuntu bamulasha amashatsi banabatwale mtare banayabirwa banatwale sange banayabirwa yazinase yashage imbogera yaje batwale ufire ijoro ryoshi adesire uruma akanwa koshi bakafuta ururimi loshi aminogoshi kureta iretengana amatema kine kyoshi kefu kyoshi kitagwete akazi bafuta ndaishi ko bwake Mungu yengu isande badonere balinda tubayongeza wapi imisiro kiego sibatola baba ndaishi ko bigaba Mungu yengu oniririano ni mali wawe ujari bukandiria na chibi bwana baba wangu wa Kongo. Nibyo Mushakamba. Uyu mugore rero. Yego. Uyu mufurero-kazi cyangwa ajya epfo ari haba n'ababembe. Nabo barahari. Uyu mugore rero ararira ko aririra muramu we mu musaza we. Yego. Amubwira ngo muramu wawe bamurashe. Yego. Urumva ko ubwo afite umugabo w'umusirikare, yari afite umugabo w'umusirikare. Yego. Ati ngo bamurashe akananwa cyangwa se akanwa. Bamurashe mu munwa. Bamurashe umunwa wose. Ururimi n'amenyo biragenda. N'umunwa we hepfo mu gice cyo hepfo. Byose byajyanye. Urumva igice cyo hepfo n'akananwa. Ni umunwa wo hepfo n'akananwa. Yego. Ati bamujyanye kumuvuza mu Ruvungi biranga, bamujyana Bwegera biranga, Sange biranga. Ibice byose ahantu hose hari ibitaro. Ati bamujyana ni Buvira biranga, ati rwose muramu wawe arapfuye, atarapfuye byarangiye. Ahubwo sinzi niba batajyanye ni Bujumbura cyangwa babasaba pasiporo cyangwa akajeto. Ubwo nicyo kiza gukurikiraho. Ko se ubuvuzi bwo muri bwo bw'Ibujumbura bwaba bwisumbuye ku bw'Ibuvira? Ntawamenya, birashoboka cyane ko akenshi ubuvuzi bwa gisirikare buba bufite imbaraga. Yego, ko jewe nta nigeze nivuza muri ho ngo mbimenye. Ariko wenda byashoboka ko Bujumbura hashobora kuba kuko ari muri kapitale hari ubuvuzi burenze bwa hariya. Ariko sinizeye ko umuntu nk'uyu nkurikije uburyo ari gutabarizwa yaba ari Wazarendo. Sinizeye ko Wazarendo yajya kuvurirwa i Bujumbura. Ntawamenya. Kereka ari generali na Makanaki niwe wamubonye muri centre de santé. Namubonye ibiremo hose. Narabonye. Umubiri umeze nk'uri gutonyoka. Yego. Nuko rero bimeze ari kurira ariko hari ikintu naje kumenya. Hari ibyo biratambutse. Urabona uriya karoti, ni karoti ari ku cyapa cy'ahantu. Yego, ni notable karoti. Hari ijambo yabwiye muri biriya yavugaga muri ya rurimi rw'iwabo. Ijambo yabwiye uriya
uriya Makanaki ariko wowe urareba aho warwaniye hose abo warwanishaga barapfuye none n'umubiri wawe wose wambaye amabande mwaretse mwatuje mugafatanya n'abandi kubaka igihugu buriya barabanye kuko ndumva Karoti nawe ni umufurero yahoze muri mayimayi z'abafurero yego atandukana nabo yiyunga ku ngabo zitsinda agendera ku kuri yego nuko rero bimeze uwo mubyeyi ararira yego ararira ko ubupfakazi urumva uburyo bumeze ukuntu birumvikana ku mugabo wawe yarashwe gutyo ubundi mu gisirikare ntabwo umugore cyangwa undi muntu wo mu muryango yakabonye umusirikare warashwe gutyo nuko nyine bya wazarenda ari uko bigera bakurasa ukajya kuvurirwa ku mugore wawe birumvikana mushakamba rero hariya si muzarenda ukubitwa gusa si Makanaki ukubitwa gusa si n'umu FRDC ukubitwa gusa ahubwo abarundi bo ngo bararangiye ibikurikira ya nkuru twakoze kare yego abo uko bimeze ngo ni inkuru yatanzwe na AFP ibiro ntaramakuru bya France yego dufite inkuru ivuga ngo l'armée burundaise est presque totalement affaiblie ngo ingabo z'Uburundi ziri hafi kunoga byuzuye nta ntege zacitse intege ku buryo hafi ijana elle a sollicité des renforts auprès de la police basabye gutabarwa n'abapolisi bakajya kubafasha ku rugamba aho bikomeye. Des milliers de policiers sont déjà présents sur la ligne de front au sud Kivu. Ibihumbi by'abapolisi biri ku mirongo y'urugamba niho bigaragara muri Kivu y'Amajyepfo. AFP invite les compatriotes à se préparer au changement imminent du régime. AFP ngira ngo AFP bayishyizemo kuko ariyo yatanze amakuru. Yego abarundi bitegure ko hagomba kubaho byanze bikunze impinduka y'ubutegetsi Bujumbura bwa Gitega. Ubutegetsi butakigera igisirikare. Yego. Ubundi abasirikare iyo bari hamwe bemeza ko ngo abapolisi ari abasivili. Isivile turiorganize niko bajya babavuga. Atubwira atari kuze isivile turiorganize. Ubwo rero tugendeye kuri iyo mvugo yabo ariko no gutera oya nanone biterwa n'igipolisi. Nabo bakora ikosi. Icyo navugaga biterwa n'igipolisi. Nabo bakora ikosi Burundi. Ntabwo ari nk'abazarendo. Igipolisi cy'u Burundi n'ubundi suko baseka suko batuka ariko igipolisi cy'u Burundi nkurikije uko njya nkibona bari inyuma y'abasivili bo mu Rwanda. Hari abasivili babarusha gukamirika. Rero dukurikije wenda imvugo y'abasirikare rimwe na rimwe baba bahaza bari mu rwenya rw'abahungu bigeza aho umusirikare wa neva w'igihugu cy'u Burundi atabaza umusivile ngo mutabare. Kandi General Neva gatabaza umusivile kandi ntabwo ari we wa mbere ubikoze. Niba ubyibuka umusirikare wa FARDC yarakubiswa kubitirwa muri Rucura kubitirwa Masisi akubitirwa Igoma ariko ataranagera n'Igoma
baje batangira guhiga abapolisi ngo bajye ku rugamba. Yego, ariko tutarajya ku bapolisi ni uko inama y'abaminisitiri cyane yahuje abajenerali bahujwe na minisitiri w'ingabo, biyemeza ko bagiye gukora propagande yo kubwira abasivile ngo bagomba kurwanirira igihugu. Usiye ko n'urugamba rugitangira ariko babigenje niko gushaka wazarendo ngo urubyiruko rwose baruha imbunda rurwanira igihugu. Ibyo nabyo ngo itegeko nshinga rirabyemera. Urumva ko hari abahuje ingeso. Kwa Neva no kwa Chilombo bari guhuza ingeso. None reka urumva ngo inyoni zo niba ari mu bwoko bumwe ngo zirabungirana, kandi inyoni z'amababa zirabungirana, sinzi uko babivuga. Urumva ko Neva na Tshisekedi bagomba kugirana kuko imitekerereze ni imwe, imigirire ni imwe. Icyo batandukaniyeho ni uko Imana yamuhaye ikamuha ibyo arya n'ibyo yiba, undi ikamushyira ahantu hakennye akabaho mu bukene. Yego, ariko ubundi wabonye ko imitekerereze ni imwe, imikorere ni imwe, niyo mpamvu babajyana muri byose. Rero njye mbona nubwo uyu munsi ari gusaba imbabazi yicaye, yego, ubutaha ndabona azaza kuzisaba apfukamye agendesha amavi. yakwiriye kuzisaba apfukamye, kuko uyu munsi niba ugeze aho urwanisha abapolisi, ariko yaravuze ngo azaca mu Kirundo agera i Kigali, nabo abapolisi bazagera i Kigali simbizi. kereka niba azahaca ahunze. azahaca ahunze, ariko birashoboka kuko niyo nzira yo guhungiramo azaba asigaranye. ariko none se ko yasibye amayira buriya azahungira ko impunzi zitakumirwa. ariko impunzi ntikumirwa n'icyo. Bwana Sentama rero reka tureke gutinda kuri aba, yego, ahubwo turebe ku nkuru ikurikiye. reka tujye kuri MONUSCO nayo nyuma ya SADC ngo yiteguye kugenda ikava mu bice bikontororwa na M23 kuko nta kihamaze ngo amahoro bari kuyigarurira. ariko se izahava igihe? Izajya i Beni cyangwa izajya i Bujumbura? nose ko ibikoresho twabonye ko yatangiye kubitwara i Bujumbura cyane ko ari naho bintu bitoroshye. Ishobora kujya i Bujumbura, nabyo birashoboka, ariko ubwo yahita ihindurirwa izina, cyangwa niba yarayibwiye ati mwiyizi, ubwo yahita iba Monibu. ubwo iyo ko ivuga Kongo ndakeka, ivuga Kongo. ubwo rero hajyaho Burundi ya Monibu. ariko nishaka kugumana izina rya MONUSCO, ubwo izajya i Beni, ijye muri Ituri, cyangwa se ijye n'i Kinshasa, naho n'ubundi ntibyoroshye, korona zihora ziba n'ubutumwa bwarangira, ariko n'ubundi busa n'ubwarangiye, nuko bagenda babwongeza umwaka, buri mwaka babwongeza akadomo k'umwaka. iyi MONUSCO rero biri kuba nyuma y'uko FDLR zarimo. ni ukuvuga ngo Croix Rouge yatwaye abafite ibyangombwa bibaranga, kandi mu bahungiye muri MONUSCO harimo n'abadafite ibyangombwa b'aba FDLR barimo cyane, ndetse n'abazarendo, bizi ko z'abazarendo zitagira ibyangombwa, bose barimo. abo bose rero byabacanze bahitamo
basaba ko bakishyikirizamo 23. yego nuko byaje kugenda rero MONUSCO nibibona yarataye ibaba cyane yego cyangwa yarasebye cyane ikaba idashaka kuguma aho yasebeye ntabwo ishaka kugenda yubitse umutwe nk'abandi cyane ko akazi kose mama 23 iri gukora kagakwiye gukorwa na MONUSCO kandi barahembwa rero menshi cyane barabihemberwa ubwo rero wa mugabo Nicolas ashobora kuba ibyo yaganiraga na mama 23 yaravuze atari ku bundi ko mbona ibintu bikeye kurusha uko byahoze ntitwazageraho tukagenda abakwiyarura wasanga yarashatse uko avugana na Nanga na Bisimwa kuko amakuru ahari nuko MONUSCO iri hafi kugenda yego ibi rero igenda ryayo ntabwo zishobora kugira ingaruka kuba yari yarabyaye muri batisimu cyangwa zirimo zigaragara aho birumvikana ko bagiye kubacutsa ntabwo uwahekwaga agiye kujya ubwo se turabyita kwigenza ni ugukambakamba nabwo turi kubiha urundi rwego kuko ntabwo afite aho yigenza ntafite aho agendera ntafite aho akambakamba usibye uwahekwaga agiye gufungwa reka tuvuge gutyo kuko bari abo benshi bafite ibyaha usibye wenda bashyizwemo vuba nyuma ariko ubundi ibyaha byo barabifite gusa bisobanuye ikintu cyiza kuba MONUSCO yaba igiye kwemera gupfukamiramo 23 ikazajya igaruka mu bice 23 ikontorora bazanwe n'ibindi bikorwa runaka ariko batahafite ibyicaro kuko kuhava burundu byo ntibishoboka nabwo bashobora kuza babisabye ntabwo ari ugupfa kuza yego bazajya baza babisabye bafite ikibazanye amanama gufasha abantu yego mu buryo runaka mu bundi buryo yego ariko bidakozwe nk'uko biri kuvugwa cyangwa se nk'uko bisanzuraga uyu munsi nubwo bagenda basabye uruhushya basobanuye aho bagiye ariko bari mu rugo bari aho baricaye nyine uvuga biraza guhinduka rero yego birumvikana ariko nibyo birakwiye niba bahe gasopo cyane ubundi harimo agasuzuguro umuntu akugambanira ari iwawe ari wo umucungiye umutekano umushakamba no kureba igiti kiguha amatunda ukagitema birumvikana MONUSCO rero yarihangayikishije abantu benshi makunguru ubwo zagendaga baravugaga bati na MONUSCO nigende ahubwo naho ubanza MONUSCO yajyaga iganira wenda na FDLR niko bakoranaga birumvikana noneho ahubwo bakaganira wenda FDLR ikababwira ukuntu yahageze ikababwira ko irimo kwemererwa ubwenegihugu noneho nabo wenda bakibwira ko kuguma hariya byazabahindura abakongomani yego babonaga badashaka kuhava ugashaka impamvu ntuzumve reka tubanze tujye ku ngingo ikurikiye yego tubanze turebe ziriya FDLR ziriya zafashwe njye nahoze nkeka ko haba harimo n'abarekuwe na MONUSCO kera uribuka ba bandi bagera ku 823 ivuga barekuwe yego ashobora kuba bari muri bariya bafatiwe mu musako w'Indosho yego bafashwe ibyo benshi batagira no yego cyane ko ni inkuru isobanuye byinshi yego
dukurikije amarira umubabaro n'ibyaberaga i Goma aho abantu bibwaga bicwaga ariko uyu munsi ngira ngo birongera kubaho bigoye bitewe n'uko FDLR nyinshi n'abawazarendo n'abandi banyarugomo benshi bafashwe. Yego. Turebera inkuru turebe inkuru iriya nkuru y'indosho inkuru y'indosho yo ku ntosho. Yego, inkuru yo ku ntosho Shakamba, iyi nkuru rero ukuntu tuyifite ari video niba tuyishyiraho nka video nibyo byiza nubwo nka video ifite amajwi kandi ayo majwi ndumva araduha amakuru ahubwo tukajya tugenda duhagarika dusemura tujye ku nkuru. Ni inkuru yagaragayemo cyane na Colonel Wiringoma. Ubwo abatabashije kubona video turayibaha. Yego, turayibaha. Haboneka Colonel uyoboye umujyi wa Goma witwa Colonel Zamuye. Habonekamo na meya w'umujyi. Yego. Wenda abo nibo bantu b'abayobozi bari barimo, harimo n'abandi benshi n'abavugizi n'umuvugizi Lawrence Kanyuka nawe yarahari. Oya, si Kanyuka ni Barinda. Barinda, sorry. Barinda na Wiringoma. Na Wiringoma namuvuze niwe nahereho Wiringoma. Yego. Ubwo rero hari n'abantu benshi byatangiye aho byatangiye urumva habaye gusaka barafatwa, bamaze gufatwa bazanwa burizwa amakamyo bazanwa mu kibuga cya Goma icyo bita Stade de l'Unité. Bagezemo noneho icyakurikiyeho habayeho gufata aba FDLR ukwabo, ibisambo ukwabyo, abazarendo ukwabo, FARDC ukwabo. Noneho umuvugizi Lieutenant Colonel Wiringoma agenda berekana. Ese bariya bo turababara gutera abagore n'abana? Abagore n'abana ko abagaragaza Wiringoma ni abita ngo n'abadepanda ni abantu mu muryango buri bamwe bari umuryango abagore n'abana ari bafite umu FDLR bashamikiyeho bakundi babagendana mu mashyamba babarungana. Yego. Nabona video nyifite nayigezeho, reka twumve. Yego. Nabona bageze mu kibuga imodoka ikamyo ya gisirikare. Yego. Barimo barururuka baramanukamo. Goma le 10 mai 2025. Ngo Goma ngo tariki 10 z'ukwa gatanu 2025. Plusieurs FDLR et Wazalendo capturés et des criminels à Goma. Ngo aba FDLR benshi ngo n'abazarendo n'ibisambo abagome inkozi z'ibyaha benshi ngo bafashwe i Goma. Sont présentés à la population et aux médias. Ati aba rero bafashwe bakaba barimo kwerekwa abaturage ndetse n'ibitangazamakuru. Ils descendent des camions militaires. Barimo barururuka ku makamyo ya gisirikare apprêtés par l'Alsam 23. Ati ni amakamyo yazanywe yateguwe na FCM 23. La presse de Goma accourt au stade de l'Unité.
ati ibitangazamakuru byo muri Goma byahuriye byose byahuriye mu kibuga cyiswe Stade de l'Unité, ni ikibuga cy'amahoro. Et quelques autorités militaires comme Willy Ngoma. Ati hamwe n'abategetsi bamwe ndetse ubwo ni abasivile na gisirikare. Muri abo bategetsi harimo nka Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Rangé dans la pelouse synthétique du Stade de l'Unité. Rero abo bafashwe gupanga nyine kumwe abantu bagenda bicara ku byatsi bikorano by'ikibuga cya Stade de l'Unité, kuri Stade de l'Unité. En effet, il y a plusieurs groupes, même les FARDC et les familles. Ati mu by'ukuri rero hari ibyiciro byinshi, hari ba FARDC, hari n'imiryango. Regardez ici au stade. Ati itegereze hano ku kibuga. Willy Ngoma, le porte-parole militaire de l'AFC, et le commandant de ville sont là pour les accueillir dans de bonnes conditions. Ati Willy Ngoma, Lieutenant Colonel umuvugizi wa gisirikare na komanda w'umujyi wa Goma. Komanda w'umujyi wa Goma ni Colonel Jimmy. Yego. Ati bariteguye kubakira mu buryo bwiza. Uwo ni Willy Ngoma, ati badepanda bayikarekare, ati babandi bagize imiryango y'abafa y'aba FDLR bafa bicaye ukwabo. Yego. Et voici les Wazalendo. Ati dore ba Wazalendo babajyanye ku ruhande, bagiye kwicara ku ruhande ba Wazalendo. Mbona bambaye za bote bambaraga mu gisirikare. Mbona bambaye iz'imikara, iz'imihondo. Kumwe bambaraga n'ibikoti by'imbeho barabyambara benshi. C'est le groupe des Wazalendo qui se met. Icyo ni icyiciro cy'abawazalendo bicaye hariya. Shakamba niba mbasha kubareba neza, abawazalendo ndabona bagera mu 8. Nibo bake abicaye. Aho njye nshobora gutanga imibare ndimo ndeba, ndajya nyitanga, ndabona abagabo 8 bicaye. Umusirikare ubarinze. Yego. Ahagaze inyuma yabo. Et dans un autre coin du Stade de l'Unité. Et voici le groupe de FARDC. Ati mu yindi nguni y'ikibuga cy'umupira dore aba FARDC ni benshi cyane mushaka. Benshi pe, ikigaragara harimo urubyiruko, harimo abakiri bato, harimo abakuze. Harimo umugabo ndeba hano rwose we ashobora kuba ari mu myaka nka za 60 ni benshi pe, ni benshi sinashobora kubabara. On a la FARDC qui se sont rendus à l'Est 123. Et voici les dépendants des FDLR qui veulent rentrer au Rwanda. Ati dore noneho imiryango y'aba FDLR bashaka gutaha mu Rwanda. Iyi miryango rero bazanye irimo abagore, irimo abana. Bahise bisabira gutaha. Femmes. Yego. Qui ont souvent été utilisés dans la forêt. Irimo udusore tukiri duto, irimo udukobwa dufite mu myaka 11, 12, 13. Harimo utwana tw'imyaka igera kuri 6, 7. Volcan Nyiragongo semble accueillir tout ce monde, des groupes de Wazalendo, de criminels, FDLR,
les FARDC qui seront rendus. aha ngaha rero aravuga ko biteguye kwakira Zarendo, aba FDLR, aba FARDC bishyira mu maboko ya AFCM 23 dans ce stade de muri l'unité. kibuga 2025. Je suis accompagné avec le porte-parole politique et le maire de la ville, Colonel Julie. Onimiri Ngoma ijwi rye rumvikana yafashe ijambo aravuga ati avuga itariki y'uyu munsi nyine ati aha ngaha mperekejwe ndi hamwe na porte parole umuvugizi mu bya politike umuvugizi wungirije Dr Oscar Barinda ati ndi hamwe na komanda Colonel Jimmy urabona ni umugabo w'ibigango wambaye ingofero itukura n'amarinete umugabo rwose ubona umusore rwose yego ati ndi hamwe na meya w'umujyi noneho rero twumve ibyo Ngoma atangaza. Donc, qui est le coordonnateur de toutes les forces qui sont dans la ville de Goma, que ce soit l'armée, la police, le renseignement, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui le maître de la ville. Haba ati meya w'umujyi niwe muhuzabikorwa w'imbaraga zose ziri muri uyu mujyi, ufashe igisirikare, ufashe igipolisi ariko nta gipolisi bafite, ufashe ubuyobozi bwa gisivile, imbaraga zose ziri muri uyu mujyi arazihuza. igipolisi kirahari kigaragara cyane mu gucunga umutekano w'umuhanda. Ariko ati izo mbaraga zose niwe uzihuza aravuga meya. Comme vous le savez, ça fait qu'il y a l'insécurité qui est créée par le gouvernement congolais. Ati nk'uko muzi ko hari umutekano muke uhemberwa na leta ya Congo. Le colonel Ngoma commence à expliquer effectivement le contexte de la présentation de tous ces crimes. Uyu munyamakuru aravuga ati Colonel Ngoma atangiye kugaragaza imiterere y'ibi bagiye kugaragariza aha ngaha. Ariko yari yatangiye mbere twatangiye kubisobanura. Criminel. Et c'est rendu. Alors, il y a des criminels, pardon, des criminels. Ça sont des criminels. Iza nkozi z'ibyaha nziza aha ngaha arimo araberekana aho bari babashyize uruhande rwabo. Ils sont là. Des criminels, que le gouvernement congolais paye la face des champions que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération. D'une seule journée, on a arrêté ces criminels. Alors, ati twakoze operasiyo y'umunsi umwe dufata aba banyabyaha. Ni abanyabyaha leta ya Kinshasa ihemba irabibahembera. Ati aha ngaha aba ni aba Wazalendo. Les Wazalendo sont là, ils créent la désolation dans la ville. Ingabo Wazalendo bayogoje umujyi. Ati aha ngaha ni aba FDLR. Voilà le colonel qui présente les FDLR. Ça, ce sont les FDLR. Muri FDLR mushakamba ko mbonamo abantu. Urabonamo abantu? Ndabonamo abantu wagira ngo bari baratashye basubira. Byaba byashoboka. Umugabo ndamufotora nze kumuguha. Ubwire niba utasanzwe umubona ntaho ujya umubona. Kugiye harongera mbona mu bitangazamakuru wagira ngo niwe rwose. Umume rwose
turebe ko atari we cyangwa umuvandimwe we. Birashoboka. Hari n'abasubirayo bitewe no kwizezwa udufaranga tw'amafuti. Ndaza kumuguha tuze kureba. Yego, reka dukomeze iyi nkuru. Nisubiye inyuma ko yahagaze bigenze bite. Avec enfant 2025. Ah, c'est lui qui te ordonne. C'est lui le maître de la... Mihangane yasubiye inyuma. Yego. Ahubwo yari irangiye ntahari igarukiye. ngira ngo irangira n'ijambo ry'umuyobozi ya komanda w'umujyi aho urivuze. yerekanye na FRDC. Ni benshi mushakamba. Nababonye kuri video ni benshi cyane. Nawe umuyobozi w'umujyi wa gisirikare Colonel Jimmy arimo araberekana avuga ati haya mwabonye aba n'aba babandi nyine biri ngoma yagaragaje uko yabagaragaje. Yego. Ati ari abangaba mureba na babandi mwumvise bagiye mu minsi yashize. Ati bose ni bamwe bateza umutekano muke mu baturage. Bamwe mwumvise bagiye. Ati bari bamwe ejo bateza umutekano muke. Ati twabafashe uyu munsi. Ati twabafashe y'intwaro bagiraga bari batunze. Que les FDLR, le Ouazalendo et les FARDC qui insécurisent la ville de Goma ont essayé de crier. Et on a retrouvé même leur famille. Umunyamakuru rero ashoje avuga ati ba Wazalendo ati ba FDL ba Wazalendo bafashwe, ba FARDC bafashwe, inkozi z'ibyaha zafashwe, na FDLR nabo bari barayoboye uyu mujyi nabo bafashwe, ndetse n'imiryango yabo bafatanywe n'imiryango yabo. Naho rero birangiriye uriya muhango wo kwerekana bariya nkozi z'ibibi urangiriye. Yego. Kugira ngo twakomeza ariko mushakamba wenda iki giti tugihuze n'ibiherutse kubera muri ya quartier ya Katoyi. Naho uzi ko haherutse kuberamo gusaka. Yego. Hafatwa abatagira ingano. Shakamba rero ibi ngibi bikaba ari ibikorwa byiza bitekanisha uriya mujyi wa Goma, aho abaturage bakomeje kuvuga ko basinzira bitakiri nka mbere. Ndore y'amajyambere yari iri ku rundi rwego. Yego. Birumvikana. Yego. Byari bikenewe kuko ejo bundi uribuka ubundi abantu bapfaga igoma ni benshi, bishwe n'ibisambo, bishwe n'izi FDLR, bamburwa bagira bake, byose bikitwa ko ari ibisambo ariko byose ni FDLR ni FARDC ni Wazalendo. Yego. Ngira ngo ni ugusaka bikwiye kuzajya bibaho n'izindi nshuro kandi bitunguranye.
muri buri makaritsiye kuko birakenewe cyane kuko iyi Goma nibura iracyarimo ibisambo byinshi, iracyarimo abanzi benshi ku buryo kakanya tutayibara nk'aho nubwo hafashwe abariya benshi tutabara nk'aho bihagije. Wenda bariya bari buze gutanga amakuru bizafashe gufasha abandi, gufata abandi, ariko Goma iracyari mu bibazo by'umutekano kubera ababitse imbunda ni benshi. Uko bimeze. Kandi abazitanze ni bake, kandi uyu munsi Kongo iracyanahemba. Iracyahemba abantu ngo kubera ko bahungabanya umutekano aho 23. Urumva yohereza amafaranga ibinyujije mu banyepolitike bamwe na bamwe. Biri Ngoma yabivuze. Yego. Urumva ko rero iracyarigiramo uruhare niba ihemba abantu iricisha sabo bari Goma bari hariya mu birunga kugira ngo bagire babangamira umutekano w'abaturage. Urumva ko abahafite nabo bagomba kuhahagararaho bakirinda ko biriya bisambo bibabuza umutekano. Uganda se ntamagira ngo iyi nkuru irisobanuye cyane, ahubwo reka turebe Kabila. Kandi wumvise ko umuyobozi w'umujyi uriya wa gisirikare abihuje n'abandi bagiye bagenda. Yego, avuga ko bafatanyaga bari babashyigikiye, ariko nuko yibagiwe abandi basigaye. Hari abasigaye nabo babashyigikira. Hari abandi bari muri processes yo kugenda. Bwana Sentama rero muzehe Yoweri Kaguta Museveni ngo yimye inzira ariko ahangaha bashobora kuvuga bati bivuze mu migani ni bande sigo twebwe wenda kugira ngo abantu babyumve neza. Abo tuvuga basigaye ni MONUSCO kuko aba bagabo bafashwe abenshi MONUSCO yarababitse na SADC hagiye ibikoresho. Yego, irangije ikajya ibarekura ikabashumiriza abaturage. Yego, nicyo twashatse kuvuga. Nibyo, niba bishoboka reka tujye i Kampala. Twanyarukira i Kampala. Museveni ngo yimye inzira Joseph Kabila. Yego, ni amakuru ari kuvugwa, biravugwa niko bivugwa. Ngo ni icyemezo Museveni yafashe kubera impungenge zishingiye kuri diplomasi ndetse n'umutekano. Muratinye ko byamuteranya na mugenzi we w'Kinshasa. Amakuru avuga ko uyu mugabo yateganyaga kwifashisha ubutaka bwa Uganda kugira ngo agere muri uriya umujyi wa Goma ugenzurwa na 23. Gusa Museveni akibimenya arabyanga ku mpamvu z'uko byashoboraga kubangamira umutekano w'ubufatanye uri hagati ya Kampala na Kinshasa. Uganda na Kongo Kinshasa bisanzwe bifitanye imikoranire cyane mu kurwanya ADF. Umwe mu badiplomate bo muri Uganda yabwiye ikinyamakuru Chip Report ko cyangwa ati Museveni yeruye ko kwemerera Kabila agakoresha ubutaka bwa Uganda yinjira i Goma yinjira i Goma ahagenzurwa n'inyeshyamba byakwangiza umubano ukomeye Kampala ifitanye n'ubuyobozi bwa Kisekedi. Museveni yimye Joseph Kabila inzira imujyana i Goma mu gihe uyu mugabo wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 ashinjwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba yabakorana na AFC M23. Yego, uko niko byifashe, ariko bije bikurikira kuba Muhozi nawe yarigeze amwibasira avuga ko atazemera ko Kabila agaruka ku butegetsi. Ashimagiza Kisekedi. Yego, urumva ko Uganda na Kongo bari mu kwabuki nubwo batawema kuba bashinja Uganda kwifasha 23. Niko bimeze. Urumva Museveni nk'umuntu ukorana nabo, urumva ko Kinshasa imenye ko
barekuye Kabila akanyura hariya ntabwo bakongera kujya imbizi muri biriya bafatanyamo ziriya operasiyo ziri ruguru iriya muri kariya gace ka ruguru ntabwo byakongera iriya operasiyo ni operasiyo bita shuja yego ntabwo byakongera mbona Kabila yaje guca Uganda rwose aje Goma kereka aje Bunagana Igoma aje Goma njye simbona Kabila yaciye Uganda kereka aje Bunagana none se urumva kugigoma ugashaka kugigoma kuko wenda ariho hari ubuyobozi bukuru bwa AFCM 23 ariko noneho uturutse Uganda ni uguca Bunagana guca Bunagana no kumanuka hariya ukamanuka uzaza Rumangabo ugakomeza za Rugari ukaza Kibumba ukamanuka kuri kiriya kibaya hariya twari tuzi hahoraga umuriro winjira muri Goma Kanyarucinya winjira muri Goma niyo nzira yagombaga guca iyo ahabwa inzira muri Uganda yego kuba baramwangiye ntihaciye nyine Usoguno Basanju yahuye na Moise Katumbi Mushakamba ntabwo ari na Moise Katumbi gusa urebe ku kavideo nguhaye nabonye ko hari na wa mugabo w'umunande nawe arimo cyangwa se w'umundande witwa Mbusa Nyamwisi ariko noneho wareba amasura arimo ukabonamo n'abazungu harimo n'abazungu wenda nuko ntabonye umwanya ngo numve video ikivuga ariko iyo urebye amashusho uyu muntu utangaje utunguranye yego hari umugabo usibye Mbusa Nyamwisi wicaranye na Joseph na Moise Katumbi ubundi uyu mugabo ni umudepite yitwa Idi Kalonda yego Idi Kalonda ni umudepite muri Kongo yego rero sinzi na bamwemereye akajya guhura na shebuja cyangwa na sebuja hagaragara hariya sebuja ntiyagiyeyo buriya niba yagiyeyo se aragaruka ikisha se bamwemereye ntabwo bamumerera nabi ubwo umushahara wa Gisekedi yawuteye ishoti uyu niba umwibuka rero yego ubundi niwe bita ukuboko kwa kabiri kwa Joseph kwa Moise Katumbi yego uyu mugabo yigeze afungwa azira ko muri telefone ye basanzemo nimero ya Kabarebe n'uyu nguyu mbere y'uko amatora aba ya 2023 ndibuka umuntu wabifungiwe ntabwo nari nzi ko ari uyu ariko ndabyibuka n'uyu rwose yego yego ngira ngo twagana ku musozo reka tugane ku musozo Mushakamba ndagushimiye byimazeyo nanjye ndagushimiye rwose kandi n'abari badukurikiye nabo turabashimiye yego komeze mugubwe neza murakoze cyane twemerere tubashimire bakunzi bacu mudahwema kudukurikira ni iby'agaciro cyane reka nsoze mbibutsa gukanda subscribe ku batarayikanda ikandwa inshuro imwe gusa abayikanze ubwo byararangiye nuko ikindi mukande like kugira ngo bigaragare ko mwakunze ibiganiro byacu mukande na share kugira ngo ibiganiro byacu mubisangize inshuti zanyu munatwandikire mubinyujije muri comments kugira ngo mudushyikirize ibitekerezo inyunganizi n'ibyifuzo byanyu murakoze rero muraraharyana naho ubutaha mwari kumwe na Sentama